Halo, ini kegiatan putriku yang cantik sedang mengocek susu dia. Oh, susu ada susu. Sok, Dede, sana lagi. Dedenya, sana lagi. Kocek lagi susunya. Ayo. Ayo cepet kocek. Iya, cucu. Ya, cepet kocek lagi. Iya. Iya. Aduh, gimana nih? Putriku yang pintar nih. Aduh. Kocek lagi. Mau dibawa kemana tuh? Aduh. Pindah lagi. Alah. Pindah lagi. Kocek lagi. Aduh nih, bari nyanyi gini. Nyanyi teh kumaha nyanyi teh? Nyanyi teh kumaha cing? Aduh, kemana? Kemana ya? Ya, aduh. Kemana tuh Putri? Aduh. Ngepel dia. Ngepel? Aduh, pinter. Iya. Aduh. Pinter dia, aduh. Sangat pinter sekali. Aduh, hebat ya. Aduh, gaduh parawan teh hideng ngepelnya. Aduh. Ngepel. Ngecek susu, pinter. Cana kemana cana teteh? Aduh. Terus weh hayo. Gimana atuh kitu mah kumaha atuh Dek? Kumaha atuh ieu teh barahe wae. Aduh, ngocek teh kumaha ieu teh barahe wae. Aduh, ampun. Sing leres atuh ngocekna. Tong bahe wae. Aduh, Dede. Dede bade dikumahakeun deui, Dede. Dede, aduh, Allahu Akbar. Aduh. Dede. Kumaha teteh, Dek? Ngocek lagi. Kenapa? Nah, cantik. Ari kumaha Dek? Dek. Ari kumaha Dek. Nah, tama nyanyi atuh. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Nyanyi. Kocek. Bari naon, Dek? Astagfirullahaladzim.